Lotshani isitjhaba sekhethu okhulumako nguVusi Nanasi Skhosana, umsunguli weNdebele TV SA etholakala ku-YouTube. Bakwethu, njengoba sisitjhaba samaNdebele sihlala silila njalo sithi hey amaNdebele ayikho e-TV, kuliqiniso lokho. Kodwana umbuzo enginawo ukuthi nakungenzeka enye yama-channel amakhulu ithi iyasifaka isiNdebele, amahlelo sinawo na? Bakhona abantu esele balungele ukupresenta namhlanje ukuthula amahlelo. La kuNdebele TV SA sizama ukufundisa namkhana ukuletha ukuthi abantu bajwayele ukuthi amahlelo angatjhudwa njani, umuntu ajwayele ukuthi nakungenzeka athi mhlambe ufuna ukuba mthuli wehlelo, kuyini okufunekako, umuntu akhona ukufunda ukuthi i-script se-TV sitlolwa njani, umuntu akhona ukufunda ukuthi i-script se-TV usitsenga njani, usi-analyzer njani, ukhona njani ukuzwisisa ukuthi sifunani, kusho ukuthini, nokufunda okhunye nokufunda ne-ilimi nje elisetjenziswa e-TV liqakathekile. Ngakho-ke bakwethu, ngibawa nisinikele isekelo, ni-subscribe, nimeme nabanye beze bazokusubscribe ngoba nani-subscribe-ako kukhula ihlelo, nakukhula ihlelo kukhula i-channel, nakukhula i-channel kukhula ilimi lesiNdebele. Ilimi lesiNdebele akusingilami, akusingelikabani, ngelesitjhaba. Into engiyifundileko solo ngathoma ukusebenza ngelimi ukuthi akunasiNdebele ngaphandle kwamaNdebele. Iqakathekileko ukuthi siyazi ukuthi nathi nangabe sifuna ukuba bahle simaNdebele namkha nangabe sifuna into ezihle simaNdebele, kumele sikusebenzele lokho begodu sizinikele nethuba lokufunda. Ngiyazi-ke banengi abantu bathi mina ngabelethwa ngithula amahlelo, ngiyakwazi ukukhuluma ngalithula ihlelo. Ukuthula ihlelo kufuna ukuthi umuntu abe nelemuko namkhana abe nelwazi lokusebenzisa i-script, ngoba nawuthula ihlelo awulithuli ngoba wena ufuna ukulithula njalo, kumele ulithule ngokuya ngekambiso yokuthula kwamahlelo. Kumele kube ne-script, usebenzise i-script, usifunde, usizwisise, usibambe, ukwazi ukuthula ngendlela efaneleko. Nelimi olisebenzisako sikwazi ukuthi ilimi olisebenzisako kube lilimi elifunekako namkhana elamukelekileko kwa-media namkhana emathelevitjhini namkhana kuma-stage. Bakwethu, manengi amahlelo asezako la kwaNdebele TV SA. Amahlelo akhona kwanje, ihlelo lezekolo lapho sithola khona abafundisi nabatjhumayeli basinikela ukudla kwendlebe, basithulela itshumayelo. Bese kunehlelo ethi ngezefundo lapho ngifundisa khona ngelimi lesiNdebele, ngifundisa mhlambe ngezemitlolo. Bese kunehlelo elithi siledlile lapho abantu abatjha bakhuluma ngendaba ezithinta abantu abatjha. Kunehlelo lamaqhakazana elenziwa ngomma namagijima. Kunehlelo elinikelana lemikhulumiswano yabantu esele batjhadileko, abanemiraro abatjhadileko, lenziwa ngama-Afrika. Manengi-ke amahlelo esisawenzako begodu manengi amahlelo esisawadidiyelako. Okwanje sithanda ukuthi sitjho ukuthi nangabe kuyenzeka ukuthi nawe unehlelo namkhana unombono omuhle ofuna ukuwuletha namkhana kunehlelo ofuna ukuliletha, siyakwamukela la kwaNdebele TV SA. iNdebele TV SA ngeyethu soke bakwethu, isinikela ithuba sokuthi sifunde. Angeke sathatha noma kungiliphi ihlelo ngendlela kumele sithathe ihlelo elizothi nawulibukelako libukeleke. Bese-ke sazi ukuthi sele siqedile, sele sesazi ukuthi sinawo amahlelo, nasesikhuluma mhlambe ngeNdebele TV ezabe ukuthi i-community TV ikhona ukudlala emathelevitjhini, sikwazi ukuthi kunabantu esibazi ngoba nekghono. Bakwethu, engizama ukukuveza ukuthi akunamuntu ozosikhipha la sikhona. Thina kumele sizibophulule, thina kumele kube ngithi abazithuthukisako, kumele sisekelane ukuze into yekhethu ibe yikulu ikhule. Ngiyathokoza bakwethu, okhulumako nguVusi Nanasi Skhosana, umsunguli weNdebele TV SA. Ngiyathokoza.